evo došli smo danas ovdje ispred prostorija Ministarstva financija da čestitamo ministru Spajiću novo poskupljenje goriva i da kažemo da je ovo jedno od ispunjenih obećanja koje su dali građanima Crne Gore. Dakle, zaista jesmo dostigli Luksemburg, nijesmo ga samo dostigli, već smo ga i prestigli zbog toga što je gorivo u Crnoj Gori danas skuplje nego u Luksemburgu. Kakav je životni standard u Luksemburgu, građanki i građani Crne Gore jako dobro znaju, a ja negdje mogu reći iz komunikacije sa prijateljima iz dijaspore koja živi u Luksemburgu da su oni prosto začuđeni kako mi uopšte imamo novca da upalimo automobile, a kamoli da ih vozimo. Ovo na neki način može biti i svojevrsna čestitka tome što je socijalni savjet usvojio taj famozni neostvarivi Maršalov plan koji je spisak lijepih želja. I šta možemo reći još, da zaista žalimo što smo ostvarivanje tih planova ministra financija počeli dostizanjem standarda cijena Europske unije i Luksemburga, a ne životnog standarda i standarda mjesečnih zarada. Mi ćemo dakle sada ući u prostorije Ministarstva financija i uručit ćemo ministru ili na prijavnici, zavisi da li nas puste da uđemo unutra, ove flaše gdje piše bezolovni 1,46 ministru financija Milojku Spajiću od Omladine socijaldemokrata Crne Gore.